Is yn bwyn y ha in Leanne fan. Dé haunan cystic fibrosis. Bhí cystic fibrosis a tord buai organan is daich go stóríte na scafain agus an system cnafi, le bhí gan hótachach le mucus stigach agus tú. Ha seoch a dhéanú dúlaich anna le haring agus bíach a bhríseach sias. Féimi éislandích program sláinte láithil teau na dhéntain, a tord isteach cúrim fysiciach, nebulizers, yes, écarsích agus mahis cearst éan sa míochacha. Bethe le cystic fibrosis. Ha féimeach an bí le cystic fibrosis dyr, mar seo bíon Leanne fan de tord arge don fara duna dhéime seo. Ha bethe seoirte dhéine a John dúlaich le cystic fibrosis, har ha cútamach na bhí iad a mexachach le daine eile leis an Chinas, or bí sin gajanamh uasach tein. Gajarach bí na cóthairim fysicach a tord buai mhór an ancient daine leis an Chinas. Féimi duine le cystic fibrosis a dhéanú tórmór écarsích gus na scafing acha in nearstocha. Tá gusóirte dúlaich do rinne ha fireach ans na géaltach nó an helanan or ha iad fireach an an scíre imeach. Davies an Leanne fan de Giannu. Rhain sin reisach cystic fibrosis mar buin, agus rhain sin reisach nó ísialach an Leanne fan cúteach. Chunu sin bhí maithir Leanne Groseta is te eile ha gobar is an caranis gus luir sin na seár ein an obair is a bhuachan na caranis. Bí an Leanne fund a tord teach a tórmór sérvisin a ha gaunt o gynne le cystic fibrosis fiachan thuil. It affects people every single day of their lives, there's not a day off from the treatment. Has sin na farcin go bhfuil na luachan acha a ciall go má leis na luachan ac an hín. Has sin fiachni tynnu behe betöllichen go ferris sa súrinkai. A dúlichen raste arakit o hokar. Han ha begarakte hin stech ergof shias a ha na ha se giori. Het was sues fat na chid. Skase coronavirus chanjal neug orm a bheith an Leanne fund as an arakit a hokar. And particularly over the lockdown, we were inundated with applications for support. Person a hoshi shift in Leanne fund. Leanne was our daughter, and she passed away when she was 21 from CF, and so that's why we set up the fund. We were just so aware of the lack of support services that was available locally and nationally for people with CF when we were back and forth to the mainland for hospital appointments and things. Seo súla rais an dich Bliadhna a cha seachad leis an Leanne fund. Get a hoisich obair an Leanne fund an an dóis. Ha bhín a gobar an an 8 jiffer scíran burt sláinte fioghalaba. Rud a bíochail Leanne fund ann, bhí ag bethe daine le cystic fibrosis san scéire acin Comharrachadh FilmG. Han Leanne fund solas hayar a hordogune a ha fulan cystic fibrosis a har a vís an orchatas. Ha a vina urim is flachgain a gobar cólar sin Leanne fund. Comharrachadh, ha sin moisturisif. Ha na eifnisgain gwyl séisian ar farstin hoirsnach gacin. Tapalif san Àrd-Sgoil, har is an dich Bliadhna a gamaf. Had is ar fróseachta ha sinne a tór ausachach mu cystic fibrosis. Ach han scéalach Leanne tord buai orna mar scolaran. Agus hana yesan bheithe gunne mar duine óga. Get na cha Leanne haast bionniu. Ha bheithe éige jiffer móri Leanne sa choirsnochsa sa fiach alaba. Tapalif Leanne. Tapalif Leanne. Tapalif Leanne. Tapalif Leanne. Tapalif Leanne. Tapalif Leanne. Tapalif Leanne.